Ka showroom kali bathmai jangka Tata Motors Keladon haga jela mentah. Wan saka Frank Motors like Goringi Shillong. Usimbot Menteri Rangba Kejelau bakmi ia kata PWD Road sebab Presiden Tensong ulaong bak jengam jong surak maulai bypass kadai neki bor kemariang bat kadai ke bamcim lapai perkhat namar kalawanra sibun kijing julor hagi bagi benta Kejelau ulaong bak jingking ke batai ha maulai bypass kadai ke baklan bah Henry namar ke jengwan jong ke ke baklan kalakta hak bau lo itu bala betha yaki engineer bakin le ya kabadon kam khnang banla ban pli biang no klo ya kate surong habakali ya gejing bamdon kinala neki side drain ulaong pakatnat kadon jingtmu ban penbha biang ya kate surok hakaba an penbiang lut nadong shadong bad ya gejing lut jingsep lapha penbiang ban pelong ya kate surok da getulin hakaba ide bagejing julor jong kisurok haborok we gejela uba preston tensong ulayatu bahadu menta ketenat kampo yolum hadu katnu kejing julor jeng kisurok bad jingking na kejingwan jeng ulaba Henry ulaong pwede bat kejing julor ladai ban pintip shwa marmar shak office jeng deputy commissioner kenang bon ujor hadin kata ken late ban jurep pat ai jingken ya kejing lut nagamta ban maramot ya kesurok habakeli ulaong ban yada na jingsha penjulor hakamariang anamla Henry hab ban chupen kre balada don kino ki jingja hab ban le kloy bakanum ta ya kalek kawan. Identify wherever we see that some kind of damages happen, be it roofing, be it road building, be it retaining wall, so we have to immediately step in and then take corrective measures. Tapi hakawede kini ngarang court meeting, telah syai ngan show meeting sahabat ka revenue department lu. Nomor pi but only ya ka actual damages cost. Brok kawika megelangi nampak. Nomor pi ka don ke prosedur kalau bahatin bejot ke surok. Lene ketua ke jiking, lane klaim kayin. Lane ke landslide apa surok. Kenembuan ke kalongban nakaliang ke peludi. Lada day bat ke peludi. Kamu wood nya report ke DC. Kenang bagi DC pada kin IFIR. Hadin nang ta nginlek ya ke ban assess. Ban sinang ki estimate. Kenang ban ono ban restu bat ya kan ka surok. Di hadin jong kata den nak ke DC kin assess kin ha siapa revenue. Mo bagi orang ke state SRDF kan dia nak bakal SRDF dan nang ni pada state kin poi cakap NRDF nak kemta pakin release ka fon dia ko mo pi yang mentang ni namla ban ong ban ai kat nu trai ka damage apa kawai ka bro kawai ka jela jo ni namar ko mo pi la ka jong sektor pi ong ya karep karyang ko don ni kejing jot pi ong ya ka yeng na sem ko don kejing jot de pi ong ya ka lenti ka sengking ka surok ko don kejing jot pi ban jada yin la ka sulong beng i haban long ready balada jia ba don ka landslide don kum kini kejing kit ya ka jingking la ne ka jing yu kamu nakaliang jong ke government not necessarily only bludi kamu ni haban long proactive kadang ba ka traffic flow kanung kata siaki nong kendong jong ban connect lu ya ki district arwata pi ke jingking hai sya kamlong thread ke jingking ke foundation kan kata ka biang lu tenre ke superstructure nomor ba hakani ka jinglak ba lapsan ka kata nomor ka ka baklan ma ka korem jo ka baklan dia mentang ngala ayoda ngai instruction ya UC nada engineer bakin le kan bangpo tantang ba independence again lada mental lada slap si slap aga jaga bandep arsngi galak ban posisi tayo te lada ka ailat ka beneng kabut within no time will be able to ya kan ngan itu pi kadai ka bor maria namar pi tip ni bakan sun ka bakraw tam jong ka surong kadai ka te lada ka kaya hampir surok tangan temen ke surok ke bahan apa dikata dengan apa saya kira de nak daw mo pi kani ka bor mariang ka ba we never expected
Hagabakat damages is so huge throughout the state. Ya kan ni ya kan ni ngana pas na estimate namar pim de dangata. Ya kan ni ngidang mut ban improve susu tu suak. Amar ba mentang in peniak ngotak double lane. Ban peniak double lane kan tu kampat biak. Dengan mut ban lek ba ban improve na usong be it ka drainage, be it ya kan ni ka carpeting, mut ban lek ba tip top. Amar ban mentai kan ni ka surok nang ni napo. Kan ni nang ni napo mauro more or less ngila jangan.